sunburst flowers calling on warm days overdue. 我家里还有一个秘密的空间，我介绍给大家。연출이 안 돼. 우리는. Lida Hae hi apiantira amingchu beyonda Hae ania kumsang khat zakwa somriat pali April ni som pakwa a Seoul South Korea alo pianga u mipa pakhata nei bokani sumdong hausa tak chungkwa tanga lo pianga ni a apa hi sumdong mi hlotling takania kumnga mi lekani in Korea tangchuan Sydney Australia anin sona chumhun maktaka han omthut chu thil thar ti le thil thar zir chakna anita a reilote ya English bo thiam hal watani no pangdang lam tak ani shimshima mi cheno pangdang tam tak du lo tur te hi adu tlata thil thar zir chakna anei zinga tongdang zir hinwa mati hle a English baka Chinese bo thiam ma le ani engkima anu hian a support thin ema Australia umma se Korean traditional dance te azir tir china hi an skula te chuan a perform china Korean dance girl ti in an skula chuan an soi hial china ni Burwood Girls High School Sydney Australia agalai hian anule ama hi Seoul Korea an let le a apa le unau pa te hi chu Australia an lom ri a Korea chuan beauty pageants a chuan ain contest vi a hi anu point ti tura adu le support na na ani a kumsak ni pakhata chuan Miss Junior beauty competition a winner ani ta hiala heminu hian modeling lama akal ngalani modeling lamlo ti na na chu TV serial lang tur le film role nei turin audition nei chu thil ol samalo ni to a lead role chula harma se supporting role changtur chuan atana ol sam hle a ahan chang chu thil reng renga injir zung mi ani awangin producer te mit ala thin le a kumsang ni pani khan TV series Park Jok-jul A Fine Young Man tia chuan role te na wana ya hemi nuwa hian role te naw dang tle ma changle a chuta a talent thatak lo lang chuan lead role changturin a puita a kumsang ni palia Lotus Flower Fairy tia chuan a masavira tan lead role changta a heta hian a changtha ema lead role ani na masaber mani se Baeksang Arts Best New Actor Award anung hal hialani baka bultan tirtan pheichuan a hlotlin na hi ate thamlo hlea ma se akumle phei hi chu Lida Hae kum ati lo theilowa kumsang ni panga a TV series pani a channa te hi a hlotling ta ema alar pha na sa hle boka pakhat jok chu Green Rose ani a Green Rose hi TV series a channa ma saber ani baka Lotus Flower Fairy a chan pui te po heta hian anron changve le a he series hi episode somni pani ani 우려했지만 너와 나란 된다고 그만 내려놓고도 잊지마 누구도 안 된다고 슬픔도 누려본 적이 없어 hemi lo hemi kum thawa achan na hit tak pakhat jok chu My Girl kha ani a episode som parok a omve thongani Korea mai ni lo ramdanga po alar ta ema Korea pheichuan alar zwala heng film pani te hi achwa hun lai kha chuan en lo le shelawan om lawati the hiala My Girl wang hian SBS Excellence Award adun pha bokani kumsang ni pasaria romantic comedy series Hello Miss tia changle a heta a character hi a chanchin dan dang nen dang deu ma se a skill nei thatsia alang chang le hle a kumsang ni pariata robera le East of Eden a changle a kumsang ni pakwa hian a chol ri a kumsang ni somaron let le nu in The Slave Hunters a aron changle a kumsang ni som pakhata Miss Ripley a changle a
tronga thiam hnima Chinese trong thiam takania kumsang ni som pania chuan Chinese television debut nei ta a Love Actually a changa China offense anga to sanin China fans an pung hlea ati tha em boka dubbing ngai me lawa Korean actress perform theima saberani ta hialani Korea aron lately Irish Chua changa kumsang ni som palia Hotel King changa kumsang ni som paruka Chinese TV changle Best Lover ti ania hi Chinese e-commerce company Alibaba produce ania mi million za chuangin an enani kumsang ni som pariata small screen aron lately The Good Witch ti aron changle 안에 누구 계세요? 문 열겠습니다. 어머, 괜찮으세요? kumsang ni som pakwa a chanchin tharber chu FN Entertainment nen contract kan signa Hae Entertainment nen hian enge ron thop chwa don ala shat lawani fit nga le intis ria ta sangani ama ngei po in plastic surgery ati ti hi apoma enga nge ati soilo ma se amit ahnar le ajolain hi ati nge rin oma heba ka hian amel hi alang no pangina mam ema botox injection te po ati nge rin omani a blood type hi O ani Christian ani boka Korean English Chinese le Japanese strong te athiama pasalala nei lawa kumsang ni sompanga changkhan South Korean singer 7 nen anin date ani host chatak ani boka award show te music festival le events shang a host thin ani